tudashoboye nuko dutinya gutsindwa, dutinya guseba, dutinya ko tubura byose. Ni gute dushobora kubona impinduka niba tudashobora guhindura? Iki kiganiro ni umuhamagaro wo kwibaza, kwihagararaho no gufata icyemezo, kuko kuba mu bwoba ntabwo ari umutekano, ahubwo ni uburoko. Ubu turi kumwe kuri Snell Vibes TV muri podcast, Discipline Podcast. Icyo utinya nicyo kiguhindurira ubuzima. Ibi birakureba. Reka dutangire. Kanda subscribe niba wabirangije. Reka dutangire none. Okay, ubwoba ni iki? Ubwoba si umwanzi, ni ubutumwa, ni urusaku rw'imbere rukubwira ngo humura, hari igishobora kugenda nabi, ariko hari ubwoko bubiri bwabwo. Ubwoba bwiza n'ubwoba bubi. Ngiye kukubwira itandukaniro riri hagati y'ubwoba bwiza n'ubwoba bubi. Ubwoba bwiza twagiye bugutera kwitegura neza no kwitonda. Ubwoba bubi bukubuza gutera intambwe, bukakugira imbata.